Pa, moj put obrazovni je bio onako malo neobičan i čudan. Srednju sam završio elektrotehničku školu. U tom sistemu obrazovanja to je bilo usmjereno obrazovanje. Dakle, i tada tih godina, smijem li da kažem kad je to bilo, je postojao smjer recimo za programiranje. Bila je i škola, matematičko-informatički obrazovni centar. Znači, kompletna škola je tada već postojala. A onda, kad sam upisivao fakultet sa tom završenom srednjom elektrotehničkom školom, gdje sam ja, recimo, kroz praksu pravio elektromotore, jer smo mi u praksi imali obavezno odlazak u jednu fabriku i tamo su crkavali elektromotori i sad smo ih mi reparirali, bukvalno. Znači, pravili smo nove elektromotore. I to je nešto, recimo, što meni bilo jako interesantno i ostalo mi je u glavi do dan danas. To je ta konekcija edukacije sa praksom, sa privredom. Nisam uspio, recimo, da upišem elektrotehnički fakultet. Nisam imao dovoljnu bazu, recimo, matematike da bi mogao to da odradim. Možda nisam dovoljno učio, bit će prije da je to nego ovo prvo. Ali sam upisao mašinski fakultet. I završio sam mašinski fakultet i to mi je bilo potpuno neko novo otkriće. I pronašao sam se jednako i u tome kao i u ovom prvom. A na kraju se ispostavilo da ću profesionalno da se bavim računarima. Računare sam opet naučio da koristim dok sam studirao. To mi je bilo kao van nastavna aktivnost, neobavezna, ali nekako bilo mi je zanimljivo. Shvatio sam šta oni mogu da mi donesu i iskreno tih 90. godina shvatio sam da neću možda živim od mašinskog fakulteta u ovom društvu. Onako kako bih ja želio. Ne kažem da se ne može živjeti, nego prosto moje ambicije nisu bile zadovoljene, ako mogu tako da kažem. Tako da sam samouk programer, a to me dovelo danas do tih nekih menadžerskih pozicija. Ali iz ovog ugla današnjeg, moje STEM znanje je široko, zato što dolazi i pokriva razne oblasti, a da ja toga dok sam se školovao uopšte nisam bio svjestan da ja u stvari se intenzivno bavim STEM-om kako ga mi danas zovemo. Jer to su tada bile inženjeri, mi smo se školovali za inženjera elektronike, inženjera energetike, mašinskog inženjera, metalurškog inženjera.